Ako imaš više od 35 ili 40 godina i nisi redovito tjelesno aktivan, činiš sebi i svom tijelu ogromnu štetu. Tijelo nakon 35. 38. pogotovo 40. počinje ubrzano stariti, a redovite tjelesna aktivnost je najjači mogući alat koji imamo na raspolaganju da maksimalno usporimo to starenje i što duže si zadržimo izuzetno visoke i tjelesne, a pogotovo kognitivne performanse. Dobra vijest je da ne moraš uopće ići u teretanu da bi imao sve one benefite koje redovita tjelesna aktivnost pruža i sjajan trening možeš odraditi i doma i to u duplo manje vremena. Da me krivo ne shvatite, nemam apsolutno ništa protiv teretana, dapače volim ih. Međutim, 90% ljudi u Hrvatskoj nije tjelesno aktivno. Mnogi od njih nisu aktivni zato jer jednostavno iz kojeg god razloga ne idu u teretane, ne vole ići u teretane, nemaju vremena za teretane, ne vole vježbati okruženi sa grupom ljudi, ne vole kad moraju čekati red za utege, za sprave, za trake, za trčanje, za šta god. I onda kad već ne idu u teretanu, onda odaberu ono najgoru moguću opciju, a to je da uopće ne treniraju ništa i nigdje. Mnogi će pak najčešće reći da im nedostaje vremena, da jednostavno ne idu u teretanu, zato jer im treba, pola sata odlazak, dolazak, spremanje, presvlačenje, tuširanje, sami trening i izgube sat i pol, možda čak i duže na odlaske u teretanu. Postoji alternativa, postoji jedna sjajna alternativa, a to je najobičnije vježbanje doma. Sad, ta vrsta treninga je vrlo često podcijenjena, jer puno ljudi kaže, ne možeš doma odraditi kvalitetan trening, 20 minuta mi nije dovoljno, nije to ako ja ne odem ubit se u teretanu sat vremena, pa ljudi, nije baš tako. Iako mnogi treninge kod kuće smatraju nedostatnima i nedovoljnima i kao ne može se napraviti vrhunski rezultat, ja uopće ne govorim o vrhunskom rezultatu. Znači ja govorim o tome da 90% ljudi koji se ne bave ničime, da bi bilo sjajno da počnu doma trenirati. 10 minuta, 15 minuta, 20, sa opremom nekom minimalnom ili bez opreme, samo da se pokrenu. Kad vi jedno steknete radne navike redovitog treniranja, kad vi poželite malo teže utege, malo zahtjevnije vježbe, malo veći intenzitet, pa onda uvijek ćete, ako vam to postane prioritet, uvijek možete se preseliti u teretanu, možete se priključiti nekom grupnom treningu, možete se aktivno priključiti treniranju nekog sporta. Ali ako ste trenutno pasivni, ako vam se život svodi na ured, kuća, ležanje, odmaranje, nekakvi radovi oko kuće i u svemu tome ne nalazite vrijeme niti želju da odlazite redovito u teretanu na treninge, svakako bi bilo dobro da radi svog zdravlja, svoje produktivnosti, svoje energije, da počnete trenirati barem doma. Trening kod kuće ima dosta prednosti. Znači, treniraš kad tebi odgovara, ne moraš se voziti do treninga, niko ti ne smeta, slušaš glazbu koju hoćeš, radiš vježbe koje hoćeš, ne moraš se obazirati na druge ljude i ono što je najbitnije, možeš ga napraviti u relativno kratkom vremenu. Osobno sam poprilično veliki dio svog života trenirao upravo doma. Uvjeti su jednostavno bili takvi da jedini način na koji sam mogao biti 100% siguran da ću odraditi trening, bez straha hoće li mi tijekom dana nešto iskrsnuti, hoću li ostati duže na poslu, hoću li imati neke druge obveze zbog kojih ću morati preskočiti trening, jedini način je bio da se probudim iznimno rano ujutro i da odradim trening ujutro prije nego krenu sve druge obaveze. Znači, prije posla, prije svega. Za razliku od danas kad imam ovaj iza prostor u kući gdje mogu raditi sjajne treninge, godinama nisam imao ništa. Početni dio tog svog nekog vježbanja kod kuće radio sam vani, ispred kuće. I u ljeti na plus 40 i u zimi na debelim minusima. Doslovno sam znao trenirati na -5, -8, kapa, 2 majice, prsluk, rukavice na ruke da mi se prsti ne smrznu i ispred kuće. Znao sam i padat, znalo je biti leda, znalo je biti snijega. Uglavnom, bilo je svakakvih uvjeta, ali sam trenirao. Nakon tog perioda radio sam neke adaptacije na kući i napravio sam si malo veći podrum u kojem sam počeo trenirati. Međutim, taj podrum nije imao nikakvu opremu, nije imao grijanje. Ujutro je znalo biti blagi plus 2-3 stupnja i opet, kao što vidite na ovoj snimci, znao sam se zabundati i odraditi trening. Od opreme imao sam par bučica, jednu giriju, bugarsku vreću koju sam sam napravio od zračnice, od autogume, koju sam razrezao, unutra nasipao pijeska, power tape stavio na krajeve i to mi je bila bugarska vreća. Cigle sam koristio kao povišenje za sklekove. Znači imao sam minimalnu opremu, ali sam i s takvom opremom svaki dan trenirao i za to doba i za to vrijeme i za taj stil života imao sam sjajne rezultate.
Ono što bih htio je razbiti famu da jedino ono brutalan trening od sat vremena u nekom high-tech fancy gymu, da će vam to donijeti rezultat. Trebate si postaviti pitanje sa 35 ili 40 ili 45 godina. Što za vas znači rezultat? Za mene, sa mojih uskoro 48 godina, rezultat nije vidljivi six-pack, nije izlazak na binu, nije natjecanje za mistera Hrvatske, ko što je nekima ono cilj koji su htjeli ostvariti, ali neuspješno. Ne, meni je cilj biti zdrav, meni je cilj imati visoke razine energije, meni je cilj osjećati se odlično u svojoj koži, mi jednostavno koristiti sve one benefite koje redovita tjelesna aktivnost omogućuje svima, a pogotovo osobama 40-45+. Znači, trening je trenutno najjači mogući alat koji možete koristiti za vlastitu dobrobit, a sve to možete napraviti doma. Poanta ove kratke priče i ovog kratkog videa definitivno nije da se popljuju teretani i prostori za vježbanje, dapače, ja imam jedan komercijalni prostor u kom se održavaju treninzi funkcionalnog fitnessa i borilačkih sportova, konkretno kickboksinga i boksa. Definitivno potičem svakog od vas, pogotovo ako ste stariji od 35-40, ali nebitno koliko imate godina, uhvatite se treninga. Ako možete, ako imate priliku, priključite se nekoj teretani, priključite se nekom grupnom fitnessu, priključite se borilačkom sportu, planinarite, šećite, budite aktivni. Ali ako sve to pada u vodu zbog tih famoznih obaveza, zbog manjka vremena, dajte si odvojite 20 minuta, 25 minuta, 30 minuta, 15 minuta dnevno. Uzmite si 2 kvadrata prostora, to može biti hodnik u stanu, to može biti spavača soba, doslovno ono možeš izaći ispred zgrade, ako živiš u zgradi, možeš raditi sklekove, možeš raditi čučnjeve, ali uglavnom napravi nešto za sebe. Nitko od nas ne trenira radi drugoga. Ja ne treniram radi drugih. Ja treniram isključivo radi sebe. Svatko od nas bi trebao trenirati primarno radi sebe, radi svog zdravlja. I evo samo za kraj, ako imate više od 35 godina, na dobrom ste kanalu. Pričam o fitnessu, o zdravlju, o time managementu, o snu, o prehrani, općenito o nekakvim dobrim stvarima u životu, pričam iz iskustva. Primarno se obraćam ljudima 40+, zato jer se ja nalazim u tim godinama, zato jer jako dobro razumijem probleme svih ljudi 40+, pogotovo muškaraca. O tome volim snimati videa, o tome šaljem redovito i newslettere, pa evo ako se hoćete pretplatiti na besplatni newsletter, imate ga dolje u opisu videa. Možete kliknuti subscribe na kanal, također je besplatno i dobivat ćete ovakve ili slične kratke videe koji zaista nikakvu nemaju lošu namjeru, nije namjera nikog uvrijediti, nije namjera biti negativan prema ikome, dapače, namjera je izuzetno pozitivna, a to je da što više ljudi, aj recimo to tako, potaknem da krenu malo bolje živjeti, ne radi mene nego radi sebe, a još bitnije da vam pokažem načine kako se to može. Puno ljudi misli joj nema načina, za sve ima načina i za sve se nađe način kad je razlog dovoljno velik. Hvala na gledanju ljudi i vidimo se uskoro. Bok. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no